Poslednjih godina kružile su glasine o briljantnom izgubljenom scenariju za televizijsku seriju Nečista krv, koji je 70. godina prošlog veka u Americi napisao jedan od najvećih scenarista na prostoru bivše Jugoslavije, Vojislav Nanović. Puštaš sina i kopile. Razdvoji, šta više čekaš? A ti se, Josovke, da mi budeš tako lepa, pametna kao do sad. Romane, pripovetke, drame jednog od najvećih srpskih pisaca Bore Stankovića povezao je u uzbudljivu, melanholičnu, koloritnu porodičnu sagu koja obuhvata period od gotovo 4 decenije, tačnije od 1850. do 1887. Sagu Voje Nanovića početkom 80-ih trebalo je da režira Živojin Pavlović za televiziju Beograd, ali taj projekat nikada nije realizovan. U međuvremenu scenarij je izgubljen, ali zahvaljujući upornosti i reditelja Milutina Petrovića pronađen je poslednji primerak sa svim epizodama na požutelom papiru. Snimljeni su film Nečista krv, Greh predaka i serija od 10 jednočasovnih epizoda koje stižu na RTS. Što će to da bude s nama ako i ovo pustimo da prođe? Rešavaj ti svoje posla. Ti dobro znaš da i ja umem da se svetim. Položaj žena je u to vreme bio izuzetno težak, a moje lično mišljenje je da se nije mnogo promenio do dana današnjeg. Muškarci nekako tvrdoglavo drže tu svoju poziciju patrijarhata. Strašan greh. Kaži ti još nešto. Da ću te kao dživam posred avlije. Kata je primer žene koja je očigledno najbolje umela da ćuti, da trpi, da zažmuri. I kad je sve to podnela i izdržala, onda je došla na taj pijedestal navodno gazdarice kuće, koja jeste postala neka vrsta stuba i senke. Sine moj mili, dobro li si? Efendi Mita, samim tim što je emancipovan, što dolazi iz Evrope, iz Istanbula, on sa sobom nosi mnogo veću empatiju, saosećanje, što se u ondašnjem muškom odgoju i mentalnom sklopu Vranja, što je bila retkost. Nisam te zaboravio, Tašan. Došao si. Tašana najbolje objašnjava svoju poziciju sa rečenicom da je kao devojka bila ćerka Gazda Mladena, kao udata snaja Hadži Trifuna, a kao udovica majka Hadži Trifunovih unuka. Što znači da ona nije individua, da ona kao žena nema svoju ličnost i svoj karakter i svoju poziciju, već je funkcija u jednom društvu. Nisam ja sa tobom ni sa sobom još svršila, Adžio. Usta da imaš, jezik da nemaš. Ja sam, radeći Hadži Trifuna, tragao za tim čovekom u njemu, za emocijama koje se duboko u njemu bude, gde on pokušava da sve te probleme reši kao čovek, kao pravi čovek. Ali ne može. Ne može, zato što je opterećen svojom moći i iz tog nagona on ulazi u niz grešaka koje se katastrofalno završavaju po neke generacije iza njega. Onda ti da odlučiš, Adžio. Da čekamo. Sometimes reality is the strangest fantasy of all. Režiju prvih 5 epizoda serije Nečista krv potpisuje Milutin Petrović, koji je radio i film, a preostalih 5 nastavaka serije režirao je Goran Stanković. On je u krupnom planu, kao i Dragan Mićanović, koga nismo videli u filmu, ali smo upoznali njegov lik, Efendi Mitu. Gledat ćemo ga u seriji. Dobrodošli u Veliku iluziju. Film Nečista krv, Greh predaka gledali smo u bioskopu. I da li je on zapravo uvod u seriju i njenih 10 epizoda koje su snimane paralelno sa filmom? Jedinstveno za ovaj projekat jeste to što film koji smo gledali u bioskopima ne obuhvata čitavu sagu ove priče i on je samo jedan mali segment ove naše serije od 10 epizoda. On obuhvata prve 3 epizode ili da kažem delove prve 3 epizode, a onda taj period koji dolazi nakon tih epizoda ili ti uradnje nakon filma, to je period od 20 godina kasnije, kada se puno toga menja i kada puno novih likova dolazi i kada dolazi nešto što nam je iz literature Bore Stankovića dosta i poznatije od možda prvog dela. Ali Voja Nanović je i mnogo toga kombinovao kada je pisao scenariju iz nekih drugih priča. Da.
ta specifičnost upravo ove serije jeste to što je Vojislav Nanović uspeo da od svih tih dela koje je on uzeo u obzir kada je u pitanju Bora Stanković, uspeo da izvuče neke dramaturške niti i da potpuno neke stvari promeni, da neke likove na drugi način postavi, da ih stavi u neke druge rodbinske veze i tako na neki način napravi jedno potpuno novo čitanje Bore, koristeći sve te elemente koje je Bora tako maestralno postavio. Tako da u tih naših 10 epizoda su iskombinovani i roman Nečista krv, i drama Koštana, i Tašana, i Jovča, i mnoge pripovetke Borine, sve satkane u jednu priču o jednoj porodici. Kroz 3 generacije. Tako je. Trifun, bogati vođa hrišćanske manjine u Turskom carstvu, predstavlja prvu generaciju porodice, drugu predstavlja njegov sin Efendi Mita. Preuzimate njegov lik u seriji od vašeg mlađeg kolege Marka Grabeža kao aristokrate čije bogatstvo presušuje i kome se suprotstavljaju bogati profiteri. Gde Efendi Mita pronalazi svoje motive kao lik, a gde ste ih vi pronašli kada ste ga oživeli u seriji Nečista krv? Moj lik, Efendi Mita, se dosta razlikuje od romana koji je Bora Stanković napisao, jer je u njega utkano još dosta drugih priča iz pripovedaka. Samim tim opravdanje njegovog lika, zašto je on takav kakav jeste, vuče naravno iz korene od njegovog oca, od motiva koji je kod Bore Stankovića uvek prisutan, a to je neostvarena ljubav, ali u ovom slučaju, da ne bih otkrivao previše, neću reći samo neostvarena, nego čak i zabranjena ljubav. Tako da, sa toliko žara je Voja Nanović odbranio Efendi Mitu da je meni bilo prosto zadovoljstvo da... Nastavite da ga branite. Da nastavim da ga branim, ja sam ga branio zaista punim srcem. Jer to je jedan strašno tužan, potresan lik koji svoju tragediju prenosi na generaciju iza sebe. Koliko on korespondira sa, recimo, sadašnjim nekim trenutkom u kome živimo, njegov lik? Da li neke njegove osobine i karakteristike iz tog vremena možda mogu da budu svojstvene nekom čoveku koji živi u ovom dobu? Pa on je čovek koji je otuđen, a mi živimo poprilično u otuđenom vremenu. On je duboko povređen svojim porodičnim, neostvarenim porodičnim vrednostima. U njega je utkano nešto što predstavlja problem cele te njegove generacije. Dakle, naslediti nešto, iako je on nasledio mnogo, iako je se školovao po svetu, roditelji su mu obezbedili sve, srce ga izdaje. Jednostavno, ljubav koju on osjeća prema osobi koju želi je neostvariva. Taj motiv, kažem, Borin, koji se provlači kroz sva njegova dela, ovde je toliko jak, i ne samo u priči o Efendi Miti, o Sofki, nego o svim likovima koji se pojavljuju u ovoj seriji. Prosto je nevjerojatna paleta emocija koje će publika u ovoj seriji videti. Gorane, zanimljiv je taj pristup i Milutinov i vaš kada je reč o toj nekoj rediteljskoj vizuri koji je potpuno klasičan. Znači, niste se rukovodili time da budete moderni, da budete u trendu. Imali smo primere mnogih inostranih serija gde imamo epohu, ali režiranu, montiranu na jedan savremen način. Vi ste se odlučili da ne pribegnete tom modelu, već da potpuno, znači u jednom klasičnom maniru, klasičnom stilu iznesete ovu priču. Mislim da smo mi imali toliku neku sigurnost u taj literarni predložak, ne samo Voje, nego i Bore, da smo toliko verovali u tu priču i da smo onda na bazi toga uspeli da okupimo stvarno vrhunske saradnike. I što se tiče glumaca, stvarno smo dobili sve glumce i glumice koje smo mi želeli da dobijemo za taj projekat. Svi kada su to pročitali su hteli da budu deo toga. I svi su fantastični.
Da, ja isto to mislim, hvala. I imam utisak da su dali apsolutno svoje maksimume i sve od sebe, da su se potpuno predali Borinim, odnosno vojnim likovima. Zato što to sve ima jednu vertikalu koja ti kada kreneš da raščlanjuješ i ti slojevi ne nestaju, oni samo dolaze. Dakle, to je toliko inspirativno i onda smo mi prosto shvatili spontano da nema nikakve potrebe da mi sad pravimo neke dodatne bilo kakve intruzije ili sad eksperimente, da se nešto mi tu stavljamo u prvi plan sa nekim našim pokretima kamere ili sa nekim postupcima, nego je bilo dovoljno da verujemo u tu priču i da stvarno esenciju te priče zajedno sa tim našim saradnicima dočaramo i prikažemo. Ja mislim da je to bio pravi put za ovu priču, jer je ona imala kako da izdrži to što ti zoveš klasičnim pristupom. I za sam kraj, šta gledaoci mogu da očekuju od Nečiste krvi i ovih 10 jednočasovnih epizoda? Kakvu vrstu gledalačkog iskustva i užitka? Mislim da će biti preplavljeni emocijama sa ekrana. Gorane? Slažem se. Ja mislim da je to neki, kako da kažem, entitet koji kad ulaziš u bilo koji projekat se nadaš i moliš da ćeš uspeti da ga postigneš. Jer je to nešto što mi ne možemo da... To možda postoji na papiru, to možeš ti da misliš da si snimio i ti onda dođeš i vidiš da nisi uhvatio esenciju toga i da ta emocija ne korespondira. A mi smo zajedno gledali svih 10 epizoda i ako to Mićko misli, a ja također imam taj osjećaj, onda se stvarno nadam da će i publika moći na taj način to da doživi. Hvala vam na razgovoru za Veliku iluziju. Uživali smo u filmu i sigurna sam da ćemo podjednako, a možda i više, uživati i u seriji na RTS-u. Nema na čemu, hvala vam. Zadovoljstvo.